मजलिस के हाजिर व इज्जतमंद उलमाए किराम, और इलाके मुअज़्ज़ज़ो मशरानो नौजवानानो और कशरानो, दा मुबारक गुंडा दा अल्लाह रब्बुल इज्जत दा अज़ीम किताब कुरान हकीम दा खत्म पर निस्बत बांधे जोड़ा दा। अल्लाह पके ज़ो तासो टोल शरीक करू ज़मूंग दा शिरकत दे अल्लाह कबूल और मंजूर गर्दई। सच्चे वेले कीगी, सच्चे और दिल कीगी, पागे टोले दे खुदा पाक मुंगता द अमल कोशिश नसीब कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह द कुरान हकीम द खत्मुन पर सिलसिला की द दे मजलिस एहतमाम शवे दे। एहतमाम कौन को तदिम अल्लाह पाक दारेन खैर नसीब कर दे। और चाचा चे कुरान पाक नाज़िरा बाले वेले दे हाफिजान मकीद अल्हम्दुलिल्लाह कुरान याद कर दे। दारेर में सआदत दे मामूली सआदत न ले। आज़मा पर ख्याल बाने पकम सिज बाने चे अल्लाह पाक खुशाली की और अल्लाह इंसान का हक शे वर की न दादा इंसान ढेर ज्यादा खुशकिस्मती हुई और बलदा चे दा इंसान द खुदा पाक वक्त हुई। कुरान पाक दा अल्लाह रब्बुल इज्जत किताब दे। दा किताब अल्लाह ता ढेर ग्रान और चे पचाए नाजिल करे दे हम वता ढेर ग्रान। और पकम मियाश के चे नाजिल करे दे हम मियाश तुम वता ढेर ग्रान। और बिया पाग मियाश के चे पकम अशपक द नुज़ुल इब्तिदा शवे दा अशपक वता ढेर ग्रान। और चे पकम अज़मके नाजिल करे दे अज़मकम वता ढेर ग्रान। और चे कम जब के नाजिल करे दे अगा जबम वता ढेर ज़्यादा ग्रान दा। नु बिया चे द कुरान पाक सरा द हर यो चीज निस्बत और ताल्लुक दे और अगा अल्लाह तग्रान दे। न बिया चे दा चा कुरान पाक वेले दाबम यकीनन अल्लाह तग्रान वेले। नमा खबर ख्वासान द कोई के बिया दाम अल्लाह रब्बुल इज्जत तडीर ज्यादा ग्रान और दा चे चा कुरान वेले दे नो अगीद दा यकीन की चे मुंग दा अल्लाह पा बंदगानों के दा अल्लाह चुनाव मखलूक यू, दा अल्लाह मुंतखब मखलूक यू, दा अल्लाह टाकली शवी मखलूक यू और दा अल्लाह ढेर ज्यादा ख्वाह यू। दा गी वजह दा ज़रूरो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाई इन्न अल्लाह युति दुनिया मन युहिब्बु व मन ला युहिब्बु वला युति दीन इल्ला मन युहिब्बु। जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई द दुनिया नेमतुना माल दे, दौलत दे, जायदाद दे, मकदा कारोबार दे, औलाद दे, दा अल्लाह हर चाहते वर्के
تخصیص پکې نشتا دا کافر تم ورکي مؤمن تم ورکي چا سره چې مینه وي هغه تم ورکي چا سره چې مینه نه وي هغه تم ورکي هر چا ته ورکي لیکن اللہ رب العزت فرمائی معاملہ دا دین جدا دا دین اللہ ہر چاہتا نور کئی دین اللہ ہر چاہتا ور کئی چی چاہ سرد اللہ رب العزت منوی چاہ سرد منوی امام محمد رحمہ اللہ دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ شاگرد او ډېر ذکی او ذہین ډېر قابل امام محمد رحمه الله چې کله وفات نه پس چا په خوب کې وکتو وی چې الله در سره څه معامله وکړه امام محمد رحمت الله علیه ورته فرمایل اللہ رب العزت کو بخلم او یو عجیب خبر راتا اللہ رب العزت اکڑا ویسا عجیب خبر اکڑا وی اللہ راتا فرمائل چے اے محمد زما دیر دیات وخی زما در سر محبت دے اولی اللہ ورطا فرمائل اے محمد اقدما خوخنوین ما بتاتا دا دین علم نظر قولو اقدما خوخنوین ما بتاتا دین نظر قولو نو دین چے اللہ پاک چالا ورکی نو اغد اللہ پاک خوخ بی اس سخیال دے استاسو پخپل زان بانی چې دا مخوخه ده چې مونږ سره الله محبت وکړي دغه ماشوم بې شکه ټکې وکړو دې لویو جواب صحیح رانه کو زما په خیال د دې خو یا شک دی او یې راته ښکاري دا خوښه نه ده چې خدای را سره محبت وکړي دا ټوله خوښه ده و جواب ټول را نکو نو ما وی کی دیشی دا مشران اوی چې دا ماشومان نکوی کی کمقل کی ذکر جواب در کو مونگا و خیاریو بہر حال زمارو ما عرضا کو قرآن دا اللہ پاک کلام دے دا خدا خبر دی او قرآن دا اللہ خواہ نو دا خوخ کتاب اللہ پاک اگا چاہتا نصیب کئی چے سوک دا اللہ خوخ نو اللہ فرمائی ان اللہ یوتی الدنیا من یحب ومن لا یحب جناب رسول اللہ علیہ السلام فرمائی دنیا نا خوختم ورکی نا خوختم ورکی ولا یوتی الدین الا من یحب او دین اللہ ہر چاہتا نور کئی دین اللہ ہر چاہتا ور کئی چے سوک دا اللہ خوخوی والحمدللہ دا چاچے ویلے دا اللہ خوخوی او دیل پدے بانے دا اللہ رب العزت شکر ادا کی غمون دے علماء دیوبند مشران کے و مشر دے مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ آگے وہ خبر لکھلے فرمائی اوزل سفر کے وہ پگاڑی کے ناستم ما سر اخوا کی پبل سیٹ بانے یا کس ناستو آغا پلاس کے کتاب دے اور دا کتاب آغا پڑھیر شوق و محبت اور من سر لگیا دی پوری مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا ذوق و شوق چھ ما اوکت نو ما ویچ راشد کتاب خوب راشد سشی دے گوری فرمائی کلچ ما کتاب اوکتو ما تاندازہ لگی دلا چھ دا
کتاب کو حق دے چکم زما تصنیف دے ما لکل دے ما تالیف کر دے نو زما والا کتاب دے مولانا منظور رحمت اللہ علیہ فرمائی زما دے کتاب سرچ ماد دے سڑی دا منو قتلا محبت میں قتلو زما پزل کم دے سڑی سر من پیدا شوا زما سڑ کے ور سر من پیدا شوا مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ فرمائی ناگہانا دے خبر سر زما پزل کی دا خبر راگلا چھے اے زما خدایا زما کتاب سر چی سوک من کئی داغ من زما پزڑ کے پیدا شوا نو اے زما خدا استاد قرآن سر استاد کلام سر چی سوک من کئی چی ستاب اور سر سون من پیدا کی اللہ چی ستاب اور سر سون من پیدا کی او بیا بطور لعجر سون ورکے چستا ور سر مین پیداشی ربا چی تبور لبیا اجر سون ورکے نو اجر سون چی دا اللہ شان اوچت دے نو اغم ربا دا دغا انسان دا پار دا اللہ دا طرفنا اجر اوچت جناب یوسف علیہ السلام چکل دا مصر حکمران شو دغلی قحط راغی یو خواب الخوان خلق راضی یوسف علیہ السلام اذن عام کردے غلور کئی تم خونیے ہاں جی وہی سے میں تنگ نہیں سر خوڑے مڑے انتظام خوشتا دے بازا خیر دے بیا کا خیری چاہتا بیا کا خیری شوق کے ناس کیوں کہنا ہے بس خبر کھولے یاد ہاں لوی کیا کا خیر جناب یوسف علیہ السلام سوک چرانی اغیل غلور کئی او نوجوان الکراغی یوسف علیہ السلام اغلم غلور سونے چھ خرق الورکو دلیم ورکو دا نوجوان بیا یوسف علیہ السلام کلب مندی ورنی دیشو اے بچے والے دا نوجوان ورتوی جی وقت لگ را دے خواکایا خبر مصر کی دا غدر تکوما جناب یوسف علیہ السلام تا دا نوجوان وی حضرت دارا تویا چی اغدیات دیو کنا چی اغتامان زلیخی الزام لگولیو زلیخی الزام دیات دیو وی اویان وی خدارا تویا چی اغدم یاد دی چی دا مور پغی کی او ماشم بچی بیاستا براعت و صفائی بیان کرے وا وی اغدم یاد دی وی بالکل اغم یاد دا نوجوان یوسف علیہ السلام کا فرمائی اے یوسف علیہ السلام اغا کم بچی چھ دمور بغیر کے ستا براعت بیان کرو ستا دپاکوالی اعلان کرو آغا ما شم بچے زیمان جی اغا زیمان اغا تی جناب یوسف علیہ السلام خوشحال شو سومر غلے چھ مخی ورکڑی وا اغمر ورنورم ورکڑا در رب دا طرف ناواز راغے اے یوسف تا خوج چال سومر غلے ورکڑی وا دلدم ورکڑی وا دا دلد دوبارہ والی ورکڑا
دلے دوبارہ جناب یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت جواب ورکئی اے زمان با یو خبر راتو کلا خوشحال شم نزکم ورلغن زیات ورکلا یہ سیدر تو بیچ خوشحال شم ویجی پا ما چکل الزام لگی دلیو دا ہما شمبو چه زما د براعت او د پاکوالی اعلان د مور پغی کے کریو اللہ رب العزت ورطو فرمان اے زما پیغمبر یوسفا تچی د چان خوشحال شویتی خوشحال کرے تچی د چان خوشحال شویتی او تی خوشحال کرے نو اے یوسف سمرا کستا شان دے سمرا کستا وس دے تا غسرا دخپل شان مطابق معاملہ اکلا او سوچ ما خوشحال کی عزتنا خوشحال شما زبور دخپل شان مطابق بدل ورکوما تا دخپل شان مطابق بدل ورکا او زبور دخپل شان مطابق بدل ورکوما نو اللہ رب العزت دا قرآن پاک کو ویلو باندے خوشحالی دکھا اور بیا اللہ رب العزت بور لبت دم تخپل شان مطابق ورکی